Perezida Paul Kagame ati Ambasaderi Colonel Ritadi Dr Joseph Karemera agiye yarageze igihe cyo kubona ibyavuye mu mbaraga no mu byo yagizemo uruhare. Ku ruhande rwa Perezida Paul Kagame yemeza ko hari amasomo yigiye kuri Colonel Karemera nk'uko bari umuntu wafashe ya mbere mu kugira igitekerezo cyo gucyura impunzi ndetse no gukemura ibindi bibazo byari mu gihugu muri icyo gihe. Perezida Paul Kagame avuga ko banyuze mu ntambara zo kubaka igihugu nyinshi ariko nizibonwe n'abantu benshi, ariko abari ku rwego rwa Ambasaderi Colonel Ritadi Dr Joseph Karemera bakabibona. Bahaye ikaze mwese tugiye kurebera hamwe amateka n'ibigwi by'urugendo rw'imyaka 70 yose Colonel Ritadi Dr Joseph Karemera yari amaze ku isi, uko yitabye Imana tariki 11 z'ukwa 2024. Njye babategure nkaba ngiye no kubagezaho iki cyegeranyo. Ni Habimana Jean Dodi, iyi ni Deep Media TV, bahaye ikaze. Ambasaderi Dr Joseph Karemera yatubereye icyitegererezo. Amateka ya Ambasaderi Colonel Ritadi Dr Joseph Karemera atangirana na tariki 20 Gicurasi mu 1954 ubwo yavukiraga mu Karange mu karere ka Kayonza. Yavutse ku babyeyi ari bo Barnabas Kayihaya na Bereta Nyirashazi. Umuryango wa Dr Karemera ahungiye muri Uganda ahitwa Nyakivara mu 1962 ubwo Dr Karemera yari afite imyaka 8 y'amavuko gusa. Aha niho yatangiriye amashuri mu mashuri abanza, atangirira mu ishuri rya Gashorwa, aratsinda akomereza mu mashuri yisumbuye ahitwa Kitunga, ahiga icyiciro rusange, atsinda neza bimuha gukomeza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Yakomereje mu ishuri rya Kororo aho yize ishami rya PCB, ubugenge, ubutabire n'ibinyabuzima. Nyuma yaha yakomereje muri kaminuza ya Makerere muri Uganda aho yize ubuvuzi, human medicine. Asoje yahise yerekeza muri Kenya aho yakoze akazi mu bitaro bigiye bitandukanye. Yagarutse muri Uganda mu 1986 yinjira mu gisirikare cyarwanye intambara yatumye Uganda yibohora. Mu 1987 yashakanye na Anne Numutari, babyarana abana 7 bakaba bafite n'abuzukuru 4. Mu 1990 yari afite ipeti rya kapiteni. Dr Karemera yinjiranye ishyamba n'abandi banyarwanda bari biyemeje kubohora igihugu. Nyuma y'imyaka 4 babigezeho kuko mu 1994 bahagaritse jenoside yakorewe abatutsi banabohora u Rwanda. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, Dr Karemera yabaye Minisitiri w'Ubuzima, Minisitiri w'Uburezi, abana Ambasaderi w'u Rwanda muri Afurika y'Epfo. Si ibyo gusa, dore ko yabaye umusenateri ndetse yanabaye mu bagize urwego ngishwanama rw'inararibonye. Inkuru y'incamugongo y'urupfu rwe yamenyekanye ari kuwa gatanu tariki 11 Ukwakira 2024. Colonel Ritadi Dr Joseph Karemera azwiho kuba yari mu ngabo za RPA zabohoye u Rwanda, akaba by'umwihariko yari mu bavuraga bakomerekeye ku rugamba. Karemera niwe wabaye Minisitiri w'Ubuzima wa mbere nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Colonel Karemera yabaye Minisitiri w'Uburezi asimbuye Ngirabanzi Laurier. Ni umugabo utaratinze ku buyobozi bw'iyo minisiteri, izo nshingano yazimaze amezi make cyane, asimburwa na Mudidi Emmanuel. Mu gihe gito yari amaze kuri uwo mwanya yahanganye n'ikibazo cyo kuzamura ireme ry'uburezi, bigera n'aho aca diplome za bamwe mu banyeshuri bari bararangije amashuri yisumbuye avuga ko zitajyanye n'ireme ry'uburezi igihugu cyifuza muri icyo gihe. Mu nyemerera amateka n'ibigwi bya Dr Colonel Ritadi Dr Joseph Karemera tubisoreza, naho ubundi njye babategura iki cyegeranyo nkanakibagezaho. Ni Habimana Jean Dodi, iyi ni Deep Media TV. Ntugende udakoze subscribe, unadufashe gukora share iyi video gere ku bantu benshi, naho ubundi njye dusubire mu bindi biganiro. Imana, amafaranga, umutekano mubitunge mutunganirwe, naho icyorezo cya Marburg dukomeze kukirinda twubahiriza amabwiriza yashyizweho na leta. Yabaye mu ba mbere bagize
bitekerezo byo gushaka uko abanyarwanda cyane cyane abari hanze y'igihugu turi impunzi icyakorwa kugira ngo abantu basubire mu Rwanda.